Rimarinchi Tarcisio Quispechayaykamun ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional Chayaykamun wasikiman llaqtaykiman tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan pusaq paniyuqta sapapunchaw kuskachakusun Rimarinchi Tarcisio Quispe en su horario. Alintu tawa kilekun pelekun alintu takachung kakari kichay karamuchiknya Rimarinchi nis kan programa na chiguan kay redes sociales, plataformas digitales, chenda cha radio online is kanta kamari wow kichalay pan Allá para que tarima que kuleke chik punta jalare pegati kanjik paso tempi menera que canela mga kulachkan kichik wow kulekuna pelekuna allá para que chik tarima que kuleke chikai programa lanchikta uyaris kay kichik manta kuna mariki tarikulachkan chik chunka okni ojo junio killa kay semana tala chaupi kung kanya kulin semana takwaktai kung kanya naspaka kay kiliapas ripo kung kaabia kung kanya malay mama taita akong kamanarasa na ikuchkang rakchin yara kalika fastidia kuchkang bien wow kilekuna palekuna bien wow kilekuna panchalay kuna Willia kwe kuna mangyaya ya ikulia sunchi kay Willia kwe cheri monde de archipalao manta archipa periki wa ukile kuna panche gay kuna kay volcán sabang kaya niskan areke kay punchaupi husnerita waspirita kaya kwe kulias China Tarike, que Instituto Geofísico del Perú, Nishan Manta, Huila Chinuancha, Ogilegona, Pelegona, en las Patagnichkan, Kai Punchao Kuna Pemiki, Chae Husni, Uchpan, Tiai Karinja, Oake Alpakunaman, Nispatagariki Nuancha, en las Patagnichkan, Alerta Naranja. Alerta naranja, mis parque. Wow, kichalay, pan, kichalay. Alerta naranja, kichalay, pan, kichalay. Porque sasa chakoy ni nangya. Kim samik cha alerta kuna likyao. Alerta verde ni nangka, kaukalla, mapisay katas. Manasa chakoy kakancho ni nang. Alerta naranja chayña tajmeriki kachkan mi sasachakuy hawan la kasunchi kungay tatak imapas pasawasuanchi nis hawan la kaspayki ma wahaychakunki ninancha alerta roja nisqanachaqmi peligro yanqata kaymanta ripuy ayqi taqa waqaychakuy amayaykuychu lluqsi chayninan alerta roja peligro panchiraykuna chaymiriki kunan kay sabankayata qarikini kurun alerta naranja nispa ña tujiarunña wakuchpakuna pawaramunña rimanamiki kay volcán mantaja wa husnillachu husni yanukusqallanchikmi husnichakun
kay volcankuna waka pawamusqanqa uchpantinkuna husni uchpantinkuna chay uchpanmi tiyan wasikunamanpas yaqa yana allpa nisqanña como cualquier uchpaya wawqiykuna chayriki samatyaruptiki hasta pulmonchaykipipas tiyaruspan sachakuyman qaykursunkiman ikaw el sistema respiratorio nisqanta más que nada afectan chay ratupi cercanpi o chay husniwan tapaykachikuptikiqa chaymi areta naranja kay arkipa law wawqillaykunapallaykuna tarikullachik. Más rimaririki kay programa llanchikpi más rimari kay congreso bueno kaytaqa chaymantaña ñawinchasunchik uramanraq churaykullasunchik puntataqa kay mama Patricia Benavidesmanta rinarisunchik paymiriki tramitakurun Poder Judicialman apelación nisqanta rikaw imapaq chay Junta Nacional Justiciapi paypa contranpi chay investigacionkuna ama apakunanpaq chaymi iki kaypis Huillapiman hina Corte Superior de Lima ariki chay apelacionta chaskiykullan nin rikaw chay investigación preliminar procedimientos disciplinarios nisqankuna kay Junta Nacional Justiciapa qallarisqan chinkachinanpaq hasta churaykachinanpaq chay mana chinkachan sino churaykachinanpaq guardaykachinanpaq archivaykachinanpaq kaypi kachkanriki archivamiento de demanda de amparo chayñataq kay sexto juzgado constitucional Lima nichkanriki kay recurso impugnatoria nisqantan presentakaykaamun según kay códigos de procedimiento civil artículos 366 y 367 nisqanman hina chaypitaq riki plazota quykarin chay medidas nisqan ruwaykunankupaq rikaw ñuqa kayta qawarini bueno kay partiqatukukusaq kay Jaimimpa 22 de mayo nisqanta riki Junta Nacional de Justicia jarujurullan riki kay mama Patricia Benavidesmanta como fiscal supremo kay ninmanta rikaw chaytamik anulachiyta munachik hinallas fiscal supremo kayta munan imapaq fiscaliaman como fiscal de la nación nisqan kutiykunanpaqya manam payllatachu riki hurqurunqa ñañantapas hurqurunkun chay mama Enma Benavides y chay wayaqninkunatapas hurqurullanku wawqillaykunapallaykuna kayta niman imaynanpitaq kay mama Benavides mana munanchu investiganankuta payis o sea fiscal kaspan yanqapitapas chay enemigos políticos nisqankunata mana kastantaq ni investigar munaqpaschu luarpita en el Congreso nada solo queja investigar imapaq hasta vanga kachkan investigación machum nisqayta kasunki natenqa publicaykursanmi procediykusayki nispa chay ruranallanpaq riki sirvikuq chantaje nisqan rurananpaq chayllapaq sirvikuq pero mientras enemigos políticos chayta regaligata y castigo rato man zapas semana huk proceso huk carpeta tagalo yaqa chaywan pinqachinanku hinariki chunkaña iskay chunkaña kimsa chunkaña tawa chunkaña pichqa chunkaña suqta chunkaña qanchis chunkaña prensa melerañata repetikuq rikao amita munayta riki wawqillaykunapallaykuna chay carpeta fiscal kunamanta rikao pero chay carpeta fiscal maymi chullapas puririshkanchu ñuqa munayman riki pruebakuna
ariki imam kaq rikurimuspa chaywan procesanankuta pero mana yarikichay kanchu rikaw mana yachay kanchu mientras kay Boluarte ñataq Boluarte nichkani Benavides tupan ña apellido mayqa Benavides Boluarte rikaw todo con B entonces kay mama Benavides ñataq mana investigachikuyta imaynapit mana investigachikuyta munanchu chay investigacionkunata riki serichiyta munan imapaq con fiscal kutiykunanpaq imapaq kay llapi investigacionkunata yanqachananpaq munanqa como mama fiscal ninku ariki qarqusqa kachkan hinapiqa congreso ña munasqankuta ruwakuchkanku leykunatapas uraysinqanpakunata ña ruwakuchkanku aprobakuchkanku awqillanwan chaymantapas kunan rimarishanchik rikaw entonces paykunaqa investigachikuyta munanchu ni kay Benavides ni mama Boluarte ni congreso aw investigaqnintaqa chiqnin utaq procesan utaq amenazan utaq riki jorjoron utaq kay kay congreso chinkachiyta munachkan kay Junta Nacional Justicia y chayna pasakuchkan riki kay llaqtanchikpi awqillaykunapallaykuna kayna mana allin runakuna mana munankuchu investigachikuyta riki chaytapunapis mana munankuchu hachanku llullanku musharachikunan arayku rikaw y mana chayqa allinchu pipas maypas aw mana allin rurasqamantaqa investigachikunmankuchik aw pero kan ya abogadokuna chay vacíos legales nisqankunata utilizanku imapaq astawanqa riki chay huchankuta ama huchankuman hina ama chay uchku wasipi tiyarukunankupaq entonces kaypi justicia nisunchik riki yaw pim kaqllapaq rikaw pim kaqllapaq wakiqpaqa llaqtapaqa kanchu justicia mientras kay mana allin ruraqkunapaqa justicia kan hasta llapa chay poderes del estado nisqankunapas kuskancharikum rikaw awqillaykunapallaykuna chayna porque kay mama Benavidista jorjorotinku pinsarqanchik chaqay justicia kachkan Junta Nacional chaqay allinta ruraykullan nispa pinsachkarqanchik pero chaqay anulachiypirichkan y congreso ñataq chay Junta Nacional chinkachiypirichkan juntata rirqaku kay Junta Nacional dueñuyayman como mana atinkuchu dueñuyayta anki hukta churarunku rikaw kastankuta pero igual mana chaypas completuchu porque paykunamiki kay mama Benavista jorjoronku rikaw y mejor chinkarachisung ña nispallinchkanku kunanqa Escuela Nacional de Magistratura nisqantaña chayta munachkanku pero chayta ninku congreso aprobanan imapaq hasta wañuchikuqkunapaq